Video hizi zinatengeneza, mwenye akili anasogelea kusikia, mwenye ana akili anakimbia. Kila mtu ulio ndani ya dunia unaosikiliza hii video, nataka tusaidine kwa kimawazo na himafikiri yetu. Mudunia tumekuta dunia inajengewa, haiko sinjo tutakia maliza vita mudunia. Kwa kupambana tutamaliza vita, na tumefanya nini? Vita ni kuzimaliza popote, ni kila mtu kutoka kubinyiko navyo. Jiulize, sao mtu wanafunga kama hana kitu chake mudunia, atafungwa na nani? Hiyo roho ya kukuwa na vyako na kwako itatuma dunia kila mtu anatesa mwenzake. Hizo nguvu za serikali munaona kwenye zinafika. Wewe unazania leo hii masira tuko natengeneza, watu wako natengeneza mudunia na hizo mabomu za kuharibu dunia. Mnawaza zinatengenezewa nani? Ni sisi tuko ndani ya dunia, tuko azitengenezea sisi wenyewe. Eski kama mtu ana kwake na vyake, hana uwezo wa kutengeneza hivyo vyote? Atakusaidia kama wewe, ataziotokona kama wewe. Nyinyi mnipenda mtengeneze vita dunia, no probleme, na Mungu iko sawa, kila kitu kinasimama sawa, na maombi yenu unaomba vizuri kwa Mungu ili mushindane, no problem.